kubor nakaslem jong unongsan hima. Kakur Phawa Sengshai kalakentat mardor ya kajing param jong kador barsnong Sabah. Bakakur Phawa Sengshai kadon ketilang ban phami ya kalong yeng kabasuba don taro hakasnong Sabah. U Presiden Kakur Phawa Sengshai Uma Helping Phawa, bat u General Secretary Uma Charles C. Phawa. Kilayathu bakakur kaladep chong jingalang, bat kilapan syai halor kajing syak param, bakakur kadon benta ban phami ya katai kalong yeng kabasuba don taro. U Helping Phawa ulayathu bahaka khat santerik uniu benai. Ki nong yalam kakur kilahiyar syakasnong Sabah, ban ay jingarap ya kalong yeng jong kakur kabasya e kunswen. Henry Jiareng khat hakatai hi kajuk kasngi. Kakur kalayo jingtep bakawai kalong yeng jong kakur hakatai kasnong. Kalasya keno ritaro. Bat nadu kamit khat sau tere kalasya kawang mau ya kayeng sa jongka. Ulayathu abakilapoi hakasnong Sabah. Kaladon ka jingelom brew hakata kayeng jong kakur. Bat ulaong bakam day kador barsnong. Kumta habayadai bat kaneka kam Uma Helping Phawa. Ula khot ya uwa hesnong ka Sabah. Ban kentu ya u ban khangi kinong songsnong. Bakim day ban syok bandat ya katika long yeng. Bat ulayathu ban nakaliang uwa hesnong Sabah. Ula jubab ba umla ban kit kle. Habayadai bat kaneka long yeng. Bat kan ha ban mino. Ula pensyai ban nakaliang kakur kamdan jingtip AA. Syapang ka kamsnong kamthau. Jong ka Sabah. Bat kakur ka klem syem hiru ya kabakum katagarai. U Charles C. Phawa General Secretary Kur Phawa Sengshai. Ula penrem jur ya ki badan keti ban penpat penpra. Bat wiang ding ya ka yeng jong kakur kajan. Kani kadai kakam kabalan. Kumta ula kentui ki bor badai pen. Bakin syem kyak loy namar kani ka pen i ya kadang. Baki brew kempat senguthu ya kaan. Nagaliang yung nga kaum Presiden Kur yang Kur Phawa Sengshai nga kwa penci ya ketu kubor gawa mi akan rutarik gawa penlai gawa hai chnong Sabah. Nagaliang ga sengkur yang i ni dapat mani yak eksekutif komiti yang sengkur halor ketu kubor gawa penmi wa hai chnong tadarai no i penci ha jingel lot tong betu. Hagatu jinjia gawa jia hakasan taring nagaliang yang nga agatu gopor da em program ambu ta ulai di aging Arab ya gitu gusa konsulat ku Sabah tili ku yang ih ku yak bay ku yak pam MD tada ai lai rap aging to betu dah kami khasu dari da aging tip nong gitu kur wa itu yung ku wa cha thang yung hitai to nadu khasu dari da cha dat mo ki karo kamte tada to lang hite ya lai teman apa hitai tada bon gebru binah kata yung ka karo kamte mentok kedor bar chnong itu ndringa ko au kuriu ha chnong wa om pa yagan ni kam dei chok dei bom hoi dei dat dei chok hoi te karo kamte de sna ba khangi gi chnong mhol le kamte te ne liang ha chnong na tu sni da ong che te ne liang nga mi au ba kli hari jinya to ba ni yung ko wala do man tugas ni le ong hammi nongi ye je ya ki kar wajia nagali yung icha phanga ta kam yung chnong yung ki iti bira itor emru chimrai karo ramte te nagali nga ko apan che wa mi ro ni du kubar wa igyo he kur wa chnong Sabah emti langi upha mi no gitu bro haging to no ig kuri em karwa kamte nagali nga ko usai halor gatu ko snavit nagali nga ko rong i iwan itu wan lai pai lai karpari wa snong mohole ye nagali ka sengkur Phawa Sengshai da emni ko dicimi bi garai go pendanjur itu juga MKT ha ka pihak pemperau thami yung ya tuka kur kejek yung i te kanito sisket ka kam go dalai wa kentui le ya kiwi bor wa to pai ini hucing khia ki wa smart ki khantam penyu go kani ka tak wa ibru musang thuk ka ka ai tintel ni wa peran juri ni kedan kur wa da le dusman kan
mesti apa kesenong atau